Kadai hapdeng ke cingi kren ke belah syuai beteng na kapor ke belah jankot nerusnem kataban pengkerja no ikibriu na thami mulong kensan na kemit kendai terik ulber arjar apsau kumba kapor shpau steng ei ubam ubla subah shnahi dak gelatin stick leniki intensive explosive device IED ulah betai kensan nak tegi caka kata ke benta bajuyeng ki bos syndicate nakani ke cing betai tu bom ya ubak kupulet ki dangwat manu buan bu wei ubriu bukerteng lakhan sing ulah mensau chat chungu bo ne bu mensau le thu bak cing betai ke deg bashir khai hadu kata kani cing betai ke lawan ra ke cing pra ke cing kerten bak cing pat kiet ak tegi benta bat penher men semru ये की बशोंग बसा हक ते की जगह रात 10:30 बजे करीब जब ब्लास्ट सुना हमने तो आके देखा तो यहाँ पे पूरा लोग इकट्ठा था और ये जो ये स्ट्रक्चर है वो पूरा टूट गया था। कोई इंजर्ड हो गया? हाँ, एक लड़का को लगा है, वो रात का टाइम यहाँ से जा रहा था घर को, तो उसको चोट लगा। उसका जो कंकर था ना वो लग गया। ये जो ब्लास्ट हुआ ये किसका घर है? घर नहीं, ये कम्युनिटी लैंड है। यहाँ पे हम लोग ये स्पेस वैकेंट छोड़ा, वाटर टैंक बनाएगा ना यहाँ पे। Kasorkar Meghalaya Democratic Alliance 2 MDA 2 bunsen kapan pau lengba ki nong yalam chongka kum ki sembut menteri rangba bakentop yu ba prestun tensong badi khmi iktanat kampo ieng bad ba snew bhalang dhar badi khmi iktanat urban affairs bagadon ka ching house cam bakon orlong no kamat ban pengkerja ikibrio no thami mulong henrei kadang sakut hadu menta kuman syukdau ba kacing terwa pengkerja iki long yeng na thami mulong kadai hadin kacing ikanat akate ke chaka haki bnai chemang ban cheliu chung snem arja khatpra tangkat tu kan ibnai hadin kacing thau ke sarkar MDA 1 hakajing alam National People's Party hadin kani kacing ikanat ke bajur ke sarkar ka thau ke high level committee ban puli bnia bat shim ki senjam na banta ka te ki chingthmu hau banai ber archa rfuai ke sarkar jala ka thau ke tripartite agreement bat ke himamaliam bat shillong municipal board ban shim haladi ke te ki chaka bat ka niegla orlong hau risau arja rfuai hau banai nailar arja rfar sausnam hadin ba thau ke high level committee ka sarkar jala ka shim me garai ban pengkria ya lais pa sau artli longyeng na thami mulong shaki chaka sa nong train ni quarter ka office shillong municipal board ha bishop cotton road badi katran labtha ban pengkria ik blueprint naga banta ka jingpen kerja katba harijan panchayat committee kala dawa arspa square meter kata arjar hispa sanpau square feet kajaka na banta ka wei pakawai ka longyeng ha European ward bat arpholak tengka kum ka baisna yeng bat ki wei ki chinong kam ka committee kala dawaru ba kodwara guru nanak darbar Ship Mandir, Durga Puja Mandir, Balmiki Ashram, Sinai Church, bat Guru Nanak School, Kimdai ban syak pengkerja nalo kecing dawa, ban repungut kibabuk dukan hakitei caka, Kimdai ban syak pengkerja. Klem dakhan yi kecing dawa ke HPC, Ketenat Urban Affairs ke Sarwar Jalak la ya cekmat, ban pengkerja ik blueprint. Hakabla kedau, ban tay laipau hadu saufau teliki flat, hakat art teliki block, hakat caka ba ar poinsan akar, bayang ke office Shillong Municipal Board, bat ban ai ka chaka shong chaka sa ikibrio ki bala ai kerteng sya ka Meghalaya High Court kumban syukdau ba ka HPC kala kentaj ikate ke blueprint henrei ke sarkar kala kedau syai bakan hab ban penprai jingtai badan menta nomor kimdai ki bakhlan bat hab ban shna di ki weipat kat kum ki ching batha ba de penmi ha ka chelang ba ka bakhaddu ban ni kerani kani kamat apeng high level committee ke sarkar jala ba ka harijan panchayat committee kadai ka nyutrek no pra ajar fly hak bala rai ba ketenat urban affairs kan hapan IT issue sa iwei pensau akar ke caka nak benta ka cingtemu ban pengkerja ikte gibriu ba kategi caka kadai ka badan ha persya ka caka ba yang ki yengsa neki kuatar cugi nongtrai ka Shillong Municipal Board ha Bishop Cotton Road kani ka jingelang kamshim la longru kumbal khami lenti ba kandai ka jingelang ba khaddu ban sheme karai ban pengkerja ikte gibriu nak kategi caka nomor ka jingelang kan beteng biang ya ka bala bu ban long ha katayo ba aru kula lungkot arca rapsau henrei ka niru kamshim la orlong setia usembot menteri rangba ka jala ba persun tensong ulaong ba sarkar jala ka khmi lenti ba usnam arca rapsau ansala ban poi sya ka jingis thu jumut apdeng ka HPC bat ka sarkar jala halo ka jingthmu pekerja ya lais pa sa puat li long yeng na ka te chaka tanah kaliang jong kiru ki panpor sa katu kane tayo bakin dang ya discuss biang rengkat bat ki paranong song sedong jok yang te ngiyo i ba ka jinge keren kalong ka basngotenat ka basaiso bat ngilaya rai langru daka ju ka surba hapo jong katayo ka baar une u benai Januari u benai benengkong u ar hajar ar kusau ngin ye kendu biang sai si senpat ban ngakremen skem ba hakata ka jinge kendu ngin poi sendon syaka bakut jong
ka meeting ni ke jing kendu jogi ka location kan ni ke jaka kolong kumni ka tu ka existing ka badon menta ka don kumba r ekar .14 mo te ka menta just opposite tudar na iya ka tu ka existing sakawai pat kesurok saka persyak surok pada kadon sakawai ka bashi ekar sau pa 1.4 ekar tingat ya kata kolong kumba around 3.5 3.6 acres kata bompat dap te namar bableng ngong pi pila sutu ba kidon lais pa sau paway families lais pa sau puar families but ngi haban le ru kini ki high rise building te ngi lap ba kampadap kadang rit kejakan kadang ngi aisyu ya kejaka sa 1.4 acres Kuman syukudau baka cing bemi rai na bun teli cing ikran na pedang kesokar jala baka HPC ban pengkerja ikibrio no thami mulong kala penlong yu MLA ka Voice of the People's Party VPP na not Shillong uba Edelbert nongrum ban ong yek sorkar ban num kta syu ikte gamat ban ap hadu baka VPP kandawan hakabor uniu MLA baka tegi caka ka ha baka constituency jung ula ong ba mensyua ka sorkar ka penpauhi ban pengkerja sispa prap sauteli ki longyeng kata sispa arprateli ki betray ba Shillong Municipal Board bat san pun riu ki wipan hendrai gembolong menta ka sorkar kan hab ban mang cakah hadu lais pa sapuar longyeng bat dangsyan kelapen bana ban aisyu sa iwei pensau ekar nalor ka cakah ba ara kartam ba yanggi yengsa cuki nong trai ke Shillong Municipal Board ha Bishop Cotton Road ha bedai bar kani ka jingja po thami mulong ka banginang khimilanti ba kan poino sya kata ka solution nek ba sumsi kalong ba ngan pen kan mau ba ki por bar ki seng balit no lami ka jingkhain ba sispa prapo saw ki longyeng ken pen kerja nang tu na po thami mulong sya po municipal quarter kamamut sispa arpo pra ki dai na po municipal bat san pun rio ki dai na ki weipat ki other department nrei ka ba sulingo apat menta kalami kaneka lai saw puar families nrei ladang ya khain nya taka baki ai ki jing kain ko makipau lais pa sa puar families kabamut basa shispa prapusa basa shispa sanpu pra ki families etc kin serang ai ka sarkar ka jaka nam ta jongki ki dei ki ei ngasosi ngasuk thang gaman sim kalong ba balei ki briu ki jongi ki pelong ko minong songwai hala ka jongkari balengim pendong kam ya ka bor ya ke ikhtiar kum kita ki try jala live as it is mlokam markta ei up baka VPP kan war ka bor ban ngin le la ka jong kamram hakasan terik urumphang arjarap saw ka sorkar MDA 2 lengbau sembut menteri rangba badai pej yaktan urban affairs uba sneo bhalang dhar ulang bakidang up ikinong elam ka HPC ban yakran sani halor kamat ban pengkerja ikibriu na thami mulong ulang bo sorkar ka bu ka thong ka baskem ban la ban pendam nok kloy kini kam ka sateng lachan kot nrusnem. We are waiting for them. Actually, I already informed them. Let us have we'll call them once more. So some of their member is not already here out of station. So I think as soon as that, we will maybe in a very short time we will sit with the committee. Likely this year you will be able to resolve these issues. We are trying. This year itself. But what are the hurdles now? No hurdle now. We are yet to sit one more. I think maybe one more time will be the final result. Maybe I think. What about the court cases? No, that's a court case. Left to state government now. Court case. Please solve the problem. So we are on the job of solving the problem both sides between the government and the Hartan committee. Nagini kichinya lenti ban pon orlong te kam ki pajba ki seng bhalang ki seng sanhima ki bapersya ki bo ka cingli ayu ka sarkar MDA 2 kan le ban pengkloi kini kam kabla sateng nadu usnam arjar khatpra. Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Kan nutrition bakam bha, kajing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F mentah kesni. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.